wahai ayah balik tenget nyok kemasan tajuk anak bertempat bersupaya je anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda supaya je anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai bunda, wahai ayah balik tenget nyoke masa tajuk anak bertempat bersupaya jed anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda supaya jed anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda. Allah tuntun ilmu benata tafardain kubut saudara bandum rata dengan yakin agam ngon inong wajib tanyong padhanajun supaya tepat ta'ibadat pad yang gohjud agam ngon inong wajib tanyong padhanajun supaya tepat ta'ibadat pad yang gohjud. Wahai bunda, wahai ayah balik tenget nyoke masa tajuk anak bertempat bersupaya jed anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda supaya jed anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda. Allah anak tanya umur 7 tahun tajuk babet tajuk batengku menyomaku pihana jed mahana sotim wajib maku nabri upah hadis firman geyumenan kon kamu pegang mahana sotim wajib maku nabri upah hadis firman geyumenan kon kamu pegang. Wahai bunda, wahai ayah balik tenget nyoke masa tajuk anak bertempat bersupaya jed anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda supaya jed anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda. Allah anak cucut ya masa curhat putih mi sekereta menan oleh hati putih bersia-sia tak pelarang
daratan faedah mengaji turi Allah Nabi mangon ayat besia-sia terpelaratan faedah mengaji turi Allah Nabi mangon ayat wahai bunda wahai ayah balik tenget nyoke masa tajuk anak bertempat bersupaya je anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda supaya je anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda menyokaraya anak donyan kalelagai tamse kebeklet tabuh taloni ba'lung ke oh geyu jabet Cika bagadi buh lagi Yujaba menasa Janonton TV kedai wahai bunda wahai ayah beli tenget nyoke masa tajuk anak bertempat supaya je anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda Allah sosohan patih je kepala ake duda kasaya raya ayangan madirit ada yunya katalah mangon ayah getumboda yo masa ubit Anemit dan keperuna wahai bunda wahai ayah beli tenget nyoke masa tajuk anak bertempat supaya jet anak tanyamu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda lebih anbiya nyata mukjizat Tuhan hadarat yang beri kuasa Tuhan hadarat yang beri kuasa dalil bukti tinggi martabat tanda alamat Rasul mulia tanda alamat Rasul mulia lebih di Yusuf yang alim sangat mafhum isyarat yang akan tiba dum takdi lumpon Tuhan takat dan lagi hebat dan rupa lebih di Yusuf yang alim sangat mafhum isyarat yang akan tiba dum takdi lumpon Tuhan takat dan lagi hebat dan rupa lebih anbiya nyata mukjizat Tuhan hadarat yang beri kuasa Tuhan hadarat yang beri kuasa dalil bukti tinggi martabat tanda alamat Rasul mulia tanda alamat Rasul mulia lebih di Daud patut megacat suara mangat hanangon pesa dan lagi hebat kuasa kuat sanggup melipat bersama nila lebih di Daud patut
dan lagi hebat kuasa kuat, sanggup melipat bersama nilai. Lebih anbiya nyata mukjizat Tuhan hadarat yang beri kuasa, Tuhan hadarat yang beri kuasa. Dalil bukti tinggi martabat, tanda alamat Rasul mulia, tanda alamat Rasul mulia. Lebih mujizat Nabi Muhammad, kenal menghadap bandung anbiya, hadapan Allah lepas berangkat, malam Mi'raj Lailatul Asra. Lebih mujizat Nabi Muhammad, kenal menghadap bandung anbiya, hadapan Allah lepas berangkat, malam Mi'raj Lailatul Asra. Lebih anbiya nyata mukjizat Tuhan hadarat yang beri kuasa, Tuhan hadarat yang beri kuasa. Dalil bukti tinggi martabat, tanda alamat Rasul mulia, tanda alamat Rasul mulia. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.